Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani Aina binti Muhammad Nizam dari kelas PAI 2. Pada hari ini saya akan membacakan Taranum Bayati dan Ras yang dalam surah Al-Ghashiyah ayat 1 hingga 18. Jadi pada bahagian pertama saya akan membacakan Taranum Bayati pada ayat 1 hingga 12. Kemudian disertai dengan Taranum Ras iaitu pada ayat ke-13 hingga 18. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah, 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imatul lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyatan fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufatun wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Sadaqallahul azim.